tik mizo hi khoi takin lo subscribe ve ang che notification bell poi khoi takin milo click sak don nia ka video upload tharapiang te lo mu zel the nan subscribe and click the notification bell. Thank you. Ole smart hat calculator manga file height dan karon hu don cheu ni play store a kan lu tanga play store a hian kan download anga SMARTHIDE kan search a achung bermi hinia smart height calculator ti hinia hei hi in download anga ke chunga download sa vain ka open ngal mai don ani the download a password set to remain there 123456 equal true ka metle 123456 ka confirm le ni secondary password hi kan du chuang kan da lo thea kan du chuang kan skip thei bok ani chuan kan okay a 123456 kan metle a kan luta kan file height du kha kan thlang don ani kan file hat du kan thlanga eng file nge ka height thiang o ta hian kan du kan height vek thea chu kan hredon ni application te po height thea ma se application height ta khoi the lowa da tur chuan kan phone kha root masak angai ani ka phone ka root lo wangin free apps chu ka thei ri lowa file chu kan height thei thung ani tuna DCIM zipia ke na omlawa DCIM a ka zong chinanga nilo DCIM a tuna zong chinanga camera kan okay nga JPG MP4 oma JPG kan thlangang JPG chu image hawnia ain height nge height lo kan enanga my file sa kan luta data storage DCIM kan zong le camera kan luta om lo MP4 pani oma kan back le kan an height le don ani an height le turpon smart calculator an lut le password kan chu le nga equal true an height file sa kan lut le dona DCIM ania heta dinglam sir kilak hian 3 dot onga khi kan meta an height all ainte kan an height a file a lutem kan en leang my file sa bu kan lut le a DCIM folder kan lut le a camera JPG ho kan height ho kha tuna chuan kan an height to wangin en thein oma he application hi try em ani in lo mang ve don nia